Manne kardom ke ha ni libang kenal pan anang chini ne lang setanang libang ke pini lek bang ke dolamora isi 1915 polling station pelada ke rally padolo la senang libang ke akorte pulo la nonson haroghat MLA pulo la sokachi toy tu na puria pulo na si thek pulo nilita meeting no polata meeting no piglo matidi la si thek pan arju bang ke PM Kisan bang ke long all India ke setakar binu ke long lepila Rasi arunu doi son hak anutin inunut ke longi pat inut bani kan ningye do desa. Rasi no pinsun man la so skim akaprek dima man la son pima posaki mima. La so duima bima biye piahin pe. Kali PM Kisan ke lage PM Kisan ke duji. Ang bongolo masapo deactivate hoy he. Mane aktif tidak. Lasi non aku la non la so non la election tang delu jadi aku aktif tu ila so PM Kisan mangke. Ite la so teng kote PM Kisan long el teni tum rat ngan ning rong la tim arunu do da piso tum long et. 100% palong et. La akaprek kimang do lang map. La pinso tu manta skim Adal den la PM Kisan akaprek skim ulai ma palam. Every month pi pan mang he. Yima paru provet tutami he. Ini do ima palam he. Kali duji. Si la pinso tu manta duji. Mane non mang ka hok pelam lo mane soarlu tum han CBC BJP government pen mang ke jitu skim ki pilo hai sami pinso tu non duji PM Kisan ta ni ke juje ke PM Kisan ta ko activate huji PM Kisan ta te la sote te ni tum apina na tum mane lan flop le lo de ka chi thanu meeting do te flop de ting ma kala arun do te rita chirung do na he ba poisa ta ki long dun de do la pa ya le 50% si PM Kisan ni long cho la si 100% PM Kisan long er lo pute ni tungin ang nilo ta ni karong lo BJP ma chuning ri lo ako PM Kisan le ka chuning ri lo BJP sarkar na form dia le third time lo pute mane PM Kisan ala akaprek amen ira apina nan banta chikro yonwe pharu hini no pitha si le to chuning ri la si la non BJP sarkar ma ka chuning ri lo la si nang lita chuning ri pon tha pelam kala la si ni kita non la nang litum nang pahai pidunoi la hedet lo plute la nilita non candidate fan nilita solam pali ponpo. Thank you very much.